Hatala whātulau Samoa Entertainment TV mai e pia mana tamua ili nei fo itula. E le se fea ia i le whaapolokiki mo so fo inga so o leo lea na alu ma mawai aisa. E talitono minister o leo ma whale pui le fionga whawalo le whau Harry Schuster. I le whatal noanga ma le tio Polinisia e le o se whaapolokiki le mawatu e leo wha mao ningo soli ngā tūla fono o le umio aisa ma maliwana i le whale. O le whaia e leo mo lianga o na ua iai wha mao ningo fuala au wha saina i le si o manga o le ua mo lia. O so wha inga so o leo i whale na mawai se vaenga o li imtamai tai o tau fia i mo lianga o la au wha saina. Na maua wha atasi iai ma mea whai ngā ruenga i wha o ngā e ula ma wha tau wha pisini si ai le aisa. O tupe pepa whai tau wafe o la au malosi o pulufana o computers, laptops, mea po e ata wha aona po nei telefoni maisi o loa. O leo sa whainga le lua vai aso taluaina tumu le loli tele maisi ta vale na lauane ai o loa mai le fale na o sa whai. O se vaenga o nā o loa pe o na sao noa le fionga suikum sina au apa aulongo i tino Filipo. O masalonga e wha mawai fuala au wha saina pe ale aise tupe wha tawai le aisa ma le marijuana. E uio ai inga malolosi o lo whaatanga ai o na malanga maitanga te Samoa mai Australia, ma New Zealand whaapena fo'i Amerika mō tutuila. Ai lo whaawau lava o na maua le alia e o le siama o le COVID tangata malanga o i lalo no whaanga whaanofo wapa aia. E peo na moli mawina le iai whaopopo le isi to alua i tutuila o mawai siama COVID o le pase selva le lata le lua se lau tangata le ana taunu ule sulusul fitua Januari. Sa fola ia e sulfa aso e whanofo e se ai peitai wo o atu le tolu sulvalu tangata le pase se upisia e ese mai le to avalu le au whai ngā luenga. Fast food tolu wai tangata o maua le siama o COVID. Peitai o le wha mua lo ave i le saonga le mua le silia i le 5 afe tangata o le territory. E silia le tolu se lau isi pase se o le va au Februari aso sulfitu mai ua iai fo i whale wha apito o tāpana pena mo le whaanofo e sea o nā pase se. Liputia mai fo il whaanofo e sea o tangata e malangatu i Samoa mo le vaiaso talu o na maua le silia le tolu sfulu tangata o pase se na malanga mai Australia i le siama o COVID. O tumutum waifale o ngai lea so i mātua ma whanau mo le wha e na o tamaitil neito sa ngā onga lua o lua. Tā pendanga e au fiaile iai o le pepa tui ma le pepa whanau peitai. E iai lava mātua lea o mai nei ele i whaia lava pepa tui mani pepa whanau o alo o mana o miona wha o onga. Whesilingia le mafuanga peitai o mai tawina o nisi o tamaiti o lo te a mātua wale toe mafuta whanau ili tina po le tama. O na tuu aile o le whanau i mātua. O lo tau mawhaia le mata whai oile o le whai o le pepa tui ma le pepa whanau ina ia ongan tamaititi. I tāpenanga lava mo lea e wa onga na mōli mawina ai le tū malosi mai le ka le sia mamona i whaleata. E whasoasoani tāpenanga o whalea onga whanau e pe o lea onga tūlanga lua i vai loa ma tūla ele. O le whai ungal vai aso le na wha umai ngā ruenga wha mama le walota mamona i vai loa ma tūla ele. Mo lea e wa onga i le so. O talo si ai e le au whai tatalo le si ngā mai e le fionga le taitai o le tuo ngai. Le HRPP le sunga tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngaoi. E peo na ngi ai lunga of sota inga te leva vave. Le avantu ai New Zealand mo siaki mana mia. Mai o la asanga masani ai lava i so se tangata o le tunu ue mana mia tonga fitinga i fafo. E mua o na siaki el pulenga le fule mai. Ma avantu le pulenga o le malo po le ka peneta mo lana wha amao ninga. Pe anga vaa o na ave se anga singa se i fafo mo tonga fiti pele ai peitai. O le nganga o le ngānu nue whaatasi ma le loto o le alofa e pei o na sao nolta i te whono le fās lauli al mali e toa e fusia ai Samoa pe au o ila asanga whapea. O lo talo si ai el malol si ngā mai ala na fionga ili taitai o le itu o ngai tu le epa lupe soli ai sa ilele mali e la ngoi i New Zealand. E o ngaonga lava tua inga o le pulenga o le manu Samoa le ana whaate i ai se vai ngole tunu uina ua maona e ilunga i le whai umbo le vai aso. O tua inga, ale aula kapita i toa fitu le manu Samoa, lea olo o i tupa i le taiminei, sa ta wala tu i le lato tusi tu whaatasi, na vatu i le sui o le asosio la kapia la langi, talu whaapea, o tele taimi o tau mawhaiana i le pulenga i Samoa aile manuia.
E lua ta alo ngā le manu fitu, lea sa le mawhaiona ta alo ai ina ua PC al siamo al COVID-19 furuiva le au. O isi fo ina tu o inga, whapea e le PC le au pe ana whaai tete le pulenga ino fuanga na ave iai la tau. O lo o tu o ia foi e le manu ta ito fitu le pulenga, e le sili ai le lua vai aso e le aisa la to fo mai o le wha malo stina po le fisio. Ai ua ova tele to le ninga, o lo o whaia wha atolu le aso nga fua i le aso to nai, ai le aisa taimi e wha malo lo ai le tino, mai u ina manu ai le isi tama o le au. E le tusi lava le a tama o le au, o iai le ano anoa i o tu o inga wha asanga i whaia onga ma le pulenga. O lo o ao fiai, ma le talo sanga, ina ia sui whaia onga ma le pulenga i se taimi babe. O le tuta ua lo o au ngani mai ai le au, ia langona lo lato leo, ma ia fasilingia le pulenga o iai nei o le au, ia afianga o iai tamata alo le tino mo le mawhau. A whaia le ai, ia whaatanga loa le awe toi fo i mai i o lato a inga, e ao fiai matamata alo atu i Samoa, o tao mia e le fefe o lato leo. Pei tai le pepo whamtalanga mai le pulenga o le uni la kapia Samoa, i le aso sa le aso na nafi na uafsilingia le tio polinsia le mta upule nei. O tusi ai, o le aso to na ina iloa ai e le la kapi Samoa le mta upule nei, e ala i le tusi o whai tionga se vaenga o le manu taito fitu. Na whaau o mai i le la kapi Samoa e le asosi la kapi o le Pasifika po le PRP Pacific Rugby Player Association. Ma whasota i vawe atu lava iai le CEO po le pule le la kapi Samoa, le fionga whale o mawaenga Vincent Fepuleai i le PRP e whaatala noa le mata upu ma le awala e uia e susu e ai wha maunga wa afianga o le au. Ma malili e ai le PRP ma le lakapi Samoa e mata i tu e le PRP asocio lakapi o le Pasifika le wha le tonu le watusi ane ai le manu taito fitu ma toe fsota iane i le lakapi Samoa pei tai. Na tilo fo i ai komiti lango le lakapi Samoa e sue ma toe longo maweane. Ai o sao noa le CEO o le lakapi Samoa whale o mawaenga i le onga o le tūlanga ua o iai mai tā ua le uia o le awala tāla whenga iai. O le soifua o tangata po o tātou tangata e sili o na tā ua. Ai mai se i le nei vai taimi a mata i tua i se fofo pei tai. O tā ua fo e whale o mawaenga le pepo whaamtalanga. O loo ngā lulu e whaatasi lava le lakapi Samoa maana paanga i taimi uma i whesota inga i le au ma le pulenga. Mai o se mitanga le sao nei whanau e whai masui o Samoa i taimi whainga tā o whianga iai ma le langi. Pei ta ele tusi a tama mai Dubai. E leo langona lo lato leo. Paule na lo lato wau ngani ia langona mana ia o lato leo. Ale ai, ia whaatanga atu lato e toe fo i mai i o lato a inga o wha. Uwala waile vai aso le neil whamsinonga le tamaya Edward Ulbeck o le Leilua i le whamsinonga maa walunga. Molia Edward i le maliwa i o lona to lua maa itanga. E fito molianga e au fia i le maliwa le pepe o lona to lua. O le toe wala awai o le whamsinonga le vai aso le nei. Talu ele ato atua tāpenanga le itua lo ia le malo tula iai le sunga pali i o ata Tanielu. Whaali ai le fio le fiongol whamsino le sate le rapi wa ai ona o le whaianga o le lo ia malana fall sanga e te e nai le talo sanga e tatala i tua Edward. Pei tai na mai ta wina le whaata mala o le lo ia le malo ia na tāpenanga mai le vai aso tuluai ma toe tolo mai ai le vai aso nei. Te ena el ofisa su el talo sanga mo le tatala i tua o le o tua ia ona o mafuanga e pei o le toe ono solia o le tula fono. Ma isi mafuanga mo le whamsidonga e whai iai lana whai unga. Whamaunia mai le sui komisina au apa aulongo i Tino Filipo le whaia leo se suenga le maliu le pepe, lea na whanau i le fale i sa fata. Pei tai o le watunga i le fale mai lea na mea manu e la vea ai le tawale mao soai i tua ma le awala. E talitonu o ina na afuai le manuanga na maliu wai le pepe. Sao no au apa au olo o sa ilia le tawale lea lo silingia il whalavelave o ta ua ilunga. Mai ono whaia se ta otonga whaapitoa o le pepe e sa ilia i le mafua anga o lona maliu. Ile fontanga al parlemene i le so le o fola i le fonga whetalai le whaia uma leo tui ta itolu o whaipule i le mota malo lo le parlemene i le tau le tasi le awauli. Sao no le fonga whetalai li o pali i te umaspao
O stasi leo awala whaalia tuail tau la mua ta ita ile whai o tuilona tolu. E o mai whai ungal vaya so tolu wai wa tusa maleiwa sulfitu pasene o tangata angava ai whai tui wa uma tui mua mua. Valu sulima pasene wa uma na whai tui lona lua le AstraZeneca. Ai o whanau sfulua tau sanga ilunga iwa sfulu pasene wa whai tui mua mua ma le fitu sfulu tolu pasene o tamaiti angava a wa uma tui lona lua le pi Pfizer. Le sao ta ita il malo po suyo i tu malo fai pule fa malo si au ile fai ngau tui pui pui lea ua fai ai le lato tui nga fa apitoa mo tui lona tolu le mota malo lol pal menelia so. Ono te ena malo si e le CEO po le pule sili le pule ngau tulisi le sunga sui fua fa amtuainu le na ta itu o inga fa sanga ia te ia. E lua tusi ua umia le geopolensia antu inatu le minister tulisi le sunga tue sulu Cedric Schuster. O lo angi ai masalonga o le avesea o mea tō tino le malo e peo apa to fale o lau papa mama afola po tiles. Mai o lo te ena uma fo e sui fua nā tua inga peitai. O silingia le maona neo nei tua inga i le teimi. Wala malama whaai ulana kon kalate e peo na yeta ua sa toi talo sanga mo le awanoa mo leisi tolu tolu sanga whaawau. Mai ua whailana lo ief so soani ia ilimta upule nei. Na yetala no foi ili whaate ia o ia mai whai lava tulanga ili alau mea e pei o le whaatali i se tali alo ia mai le minister po le a leisi la sanga. Ai o le su enga lava e loa ai le mea moni e pei o na yetala noa. O whai tionga lena whaaulu le minister o tulisi whaasanga le ofisa sili. O lo ta wai le whao ngai le office sili o ngana le tala whia ngai i lana au whai ngā ruenga o se tua inga o lo te ena e lana sunga. Ele ima ua se tali mai le minister tulisi pe ta insao no le minister wha ala poptonga le malo. Public Enterprises le whia le tinu uwain sa o yellow. E tolu tusi na o atu ilona ofisa taluai o le ofisa tulisi o lo o ilalo le wha amalo le state-owned enterprises. Ile wheloa inga a le ofisa sili le sunga soifua matustala ile a sunga fua le vaius na ina ia talanoa ele iwa ai i se tusifai tio. Ai nisi o tala o le vaius o nei lea na ta ua le sui komisina o leo mawhale pui pui le whiongari ata o le sa Samuel uafo msanga e tatau o na mawai se taunu unga o suesu e ngala na vaenga suesue o ngafa ma le mta upu a le sunga papali i taima le langi. O papali isa fa amuta al kapeneta o pulenga al malo i le nā taimi lana kon kalate i lalo o le whautuanga a le komisi o tangata whainga ruenga le malo o le PSC e le tausanga luafes fuiva. Peitai o le suesuenga i le ofisa le PSC a leo e au fiai le mana umio whaila papali. Suesuenga lea talumaila sulusu tasio januari lua o lua na fua mai. I le tangi na whaia e le sa avea ma CEO po le pulisiri leo whaamsinonga papali i John Taimalelangi. Whaasanga i se tasi o ofisa whaasalalau lia tanu. I le taumata ngā ina ai o lona tangata ini a mionga. O le tusi mo suesuenga po le search warrant na whaatau tō e le leo ya tasi ma ta wheo masaini le stala whaamsinonga tofi lau shamila lea vai. O le whaatananga lea e avane ai i leo ele pisasi ni fa maumongo se fa sea le matanga luenga fa amsinonga sa faila fa sanga ia papali ai oni fa maumonga o se suesuenga ona onia afianga i sexual harassment mani fa matalanga po fa maumonga mai ni tangata na afia mamoli mau ai o le taunu unga ni suesuenga sa faia. Tau sanga talwaya au kurso lea na faila i le tangia pali taimalangi fa sanga le ofisa fa salalau. E tu o inga o lona sawai no tamaitaia o veai ma office sili o le ofisa o whaamsinonga. O le luafes fuluivan whaamutai le kapeneta o lea taimi le konkalate a papali i lalo le whautuanga mai le komisi o tangata whainga luenga. E SML suesuenga whaapitole ua whaia le PRP po le Pacific Rugby Players whaasanga i atunga lunga o le awa le manta i to fitu o lo oi Dubai. Le isi fo suesuenga ua whaia ele komiti lango le lakapi Samoa. O suesuenga lea ua talia nei se taununga ina ua tusi atu le manu Samoa fitu i Dubai i le PRP Moses Soswani malato tua ia i le pulenga ma le whaia onga le au i sa wanga o le tino ma le mawhau wa afiai. O nā afianga i lo lato tusi e au fiai le ai o se fisio le silia le lua mai aso. Ma le pisia i siama COVID-19 na mafuai na misia lato ta longa i lua. Ile ave o lato i no whanga sa le tau o no iai. O le ngana o lo wha o ngā wha asanga i tamata alo. O le tau wha amta umaisi.
O le sivaenga o lo manao iai le tusi le nei, o le sui vave leo le pulenga ma le whaia onga. O nā vaenga uma, ina ua fsilingia le pulenga o le lakpi Samoa, le whai unga le vai aso. Na tali ai le officer sili le CEO whale o mā vaenga Vincent Fepulea i e ala le pepa o whaamtalanga. I le tā ua o le turi loa o le tūlanga nei e pei o na tusi ane ai le au. Maui ai i le ala o mea o le soi fua o tātou tangatai ave i ai wha mua mua, ai maiso le taimile nei. O se mitamitanga i le pulenga, le sao nei fo i whanau mō Samoa au whenga iai le lalulangi, ma taimi whainga tā o wha mai. Peitai, o le au ngani le tusi le manu tā mota i tō fitu mai Dubai, i la ngona lo lātou leo ale ai i whaatanga tu lātou, e toi fo i mai i o lātou a inga. Samoa Entertainment TV, ma na tamua mai e pia manu ia taul mangol nei aso.